ekipe y'u Nigeria yakoze imyitozo ya mbere ihuriwemo umukinnyi wenyine utari wakageze yitwa Hassan Yusuf kina muri Major League Soccer. Abandi bose bari bahageze nawe ndumva yarahageze nyuma y'imyitozo, ariko abandi bose 22 bari bahari bari kumwe n'umutoza wabo Eric Sekushel. Nta banyamakuru bemerewe gukurikira imyitozo na video imwe yagiye hanze n'amafoto byafashwe na media officer w'ikipe y'u Nigeria. Yari imyitozo ya mbere y'umutoza ikipe y'igihugu cya mbere cyabaye kwa rukumenyana kwibwirana, habaye presentation y'amaze iminota nk'itanu, hanyuma umutoza bagezaho ubutumwa bwavuye muri Federation NFF, Federation bahaye ubutumwa butomoye. Axel, dushobora kuvuga iyi match abantu bakumva bisanzwe, ikipe y'u Nigeria ntiratsinda umukino n'umwe muri campaign yo gushakira igikombe cy'isi. Nigeria kinnye imikino 4, inganya imikino 3, yangeje na Afrika y'Epfo, inganya na Lesotho, inganya na Zimbabwe. Urabyumva? Bisubiremo, yakinnye imikino 4, inganya na Afrika y'Epfo, Lesotho na Zimbabwe. Ntibashoboye no gutsinda Lesotho. Batsindwa n'ikipe y'u Benin mu mikino 4 bakinnye, banganyije imikino 3, batsindwa umwe, ntibaratsinda umukino n'umwe. Niyo mpamvu bafite amanota 3 yonyine bakuye muri iyo mikino banganyije. Ku manota ngahe 12 bakabe bafite. Urabyumva? Ikipe y'u Nigeria ikinnye imikino 4, isigaje imikino 6 yonyine niyo bagomba gushaka ama qualification. Bari ku mwanya wa 5 barabanziriza iya nyuma. Nigeria iraza gukina n'u Rwanda hanze hano imbere mu Rwanda nyine, izahita yakira Zimbabwe uyo Akwa Ibom. Urumva? Federation y'umupira w'amaguru y'u Nigeria bahaye umutoza ubutumwa bwo gusomera abakinnyi, babwira ngo turabizera ko mushoboye gutsinda amakipe yose muri Afrika. N'ikimenyimenyi mwageze kuri finali y'igikombe cy'Afrika. Ya? Barabwira ngo mufite Osimhen umwe muri barutayizamu beza ku isi na Demola Lookman. Mufite Iwobi, mukagira Ola Aina, mukagira Calvin Bassey muri kipe ya mbere nziza muri Afrika. Icyo musabwa ni kimwe, ntimurangare kandi mutange ibyo mufite byose. Mugomba gutsinda imikino 2, indi yose tuzayitekerezaho nyuma. No gutsinda u Rwanda hanze no gutsindira Zimbabwe uyo Akwa Ibom. Yego, niho bazakinira. Imikino izabikurikira ubwo mu yindi window baza basigaje n'undi kwakira u Rwanda, abasura Afrika y'Epfo, abakina na Lesotho, Benin. Imikino 10 ibirarangiye, imikino 10 yonyine. Yego. Hari umukinnyi wakoze interview Axel witwa Igor Ogbu, ni umudefenseur central. Abantu baratekereza ko ashobora kuzaba ari mu kibuga we na Calvin Bassey muri axe central. Kapiteni William Troost de Congo ari hasi cyane. Bari hasi cyane, ngo yaje kwikorera content. Ntabwo byanakiriwe neza. Nyine nta club ye ntabwo ibintu ntabwo neze neza. Uyu mudefenseur w'imyaka 25 ntabwo ari umwana muto, n'ubwa mbere ahamagaye muri ekipe y'u Nigeria. Akinira ekipe yitwa Slavia Prague murayizi muri championnat z'Uburayi muri Czech Republic. Uyu mudefenseur mbere kugera muri ikipe yakinaga muri mu gihugu cya Norvège, ekipe yerukagamo ni ikipe yitwa Lillestrøm. Yagiye muri Norvège ari muto, avuye iwabo muri ekipe yitwa Gombe United yo muri Nigeria. Yego, Gombe. Mudefenseur akina muri Lillestrøm yo muri Norvège, ikipe y'u Norvège yaramuhamagaye. Yego. Norvège abaharani na Odegaard na Alexander Sorot yaramuhamagaye, arabyanga aravuga ngo nzakinira Nigeria. Muri icyo cyubahiro yanze call up ya Norvège mu gihe abakinnyi benshi barota gukinira amakipe y'Uburayi, we yarabyanze aravuga ati za representa igihugu cyambyaye. Hamagaye bwa mbere afite 25, mushaka kuzamubona ari kumwe na Calvin Bassey mu bwugarizi. Axel Eric Shell amvune nta kibazo na kimwe. Iyi ni match capitale cyane. Ni match ya mbere. Ni match capitale. Wenda akantu nabashije kubona mu bitangazamakuru byo muri Nigeria ni wa musore wahereyeho Al Hassan Yusuf. Uriya Al Hassan Yusuf kubera gutinda kugera muri camp mu mwiherero na bagenzi be,
Kocha Shelley yavuze yuko ariko uyu musore birumvikana ari ahantu aturuka kure kuko akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ekipe yitwa New England Revolution. Kocha Shelley yavuze yuko umukinnyi rwose utaragaragaye mu myitozo ya mbere nk'uko kuri gahunda ngo byari bipanze ngo ntago zakinishwa muri match. Ni umutozo uri seriye cyane. Aravuga akina hagati mu kibuga. Aravuga ati iyi gahunda tuba twarayipanze, tuba twaricaye tukabireba, gahunda yo gutangira imyitozo n'igihe abakinnyi bose bagomba kuba bahagereye, abakinnyi bagombaga kuba bahageze. Ibyo kumbwira ngo uje nyuma ngo turutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika simbyumva. Bishobora kurangira rero uyu musore ngo adakoreshejwe, ariko nawe nta kindi kibazo afite, bose baritaya. Andi makuru ari mu ikipe y'igihugu ya Nigeria n'umuzamu witwa Maduka Okoye. Uyu muzamu akinira Udinese Calcio mu Butaliyani. Uyu muzamu ikipe ya Bournemouth irimo iramukurikirana bya hafi kugira ngo azasimbure Kepa Arrizabalaga. Ko umuzamu ukomeye. Urabona byumva kuko aracyana muto afite 25 kubera ko kuko Kepa ari umuzamu w'intizanyo ya Chelsea. Muri Bournemouth ngo baramukonsidera cyane ku buryo uwo bita Maduka Okoye ari umwe mu bazamu ngo bagiye guhanganira izamu na Nwabali ku buryo Manchester United murabona muri iyi minsi muri United yicazo wa Udinese. Uyu muzamu uyu mwana ateye ubwoba ngo ashobora gutungurana akabari ubanza Maduka Emilio Okoye imyaka 25 yavukiye Düsseldorf mu Budage. Metero na 98 urumva ukuntu areshya. Metero na 98 n'umusore arangana na Badonaruma ateye ubwoba 98. we yigeze no guca muri Watford gato mu Bwongereza arangurura imipira rwose. Ku rundi ruhande rero umutoza wacu Adera Murusha yakoresha imyitozo cyane. Abakinnyi batarukaga muri ekipe y'igihugu n'abamagaye bwa mbere baravuze cyane. Ishimwe Pierre Mario si ubwa mbere ahamagawe ariko ntabwo yaherukaga. Obedi nibwo bwa mbere ahamagawe. Jaberi yari aherukaga bagiranye. Fabien anshakira amajwi yabo ijwi ryabo baravuga basimbura nk'itatu. Mwumva umwuka n'uburyo bakiriye collab n'uburyo bakiriye umutoza mushya n'uburyo ari kubatoza. Umutoza mushya tugahita tuza tugana ku Mavubi cyane. Ako atarayabona neza tarabona neza iryo jwi rya Obedi ndetse n'abagenzi bariko naribona bwaraza kumbwira ko numva riteguye. Anyways, Amavubi imyitozo ku munsi w'ejo. Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda yatangaje ko abakinnyi bose Adere hamagaye bamaze kugera muri camp, bose ku munsi w'ejo bitabiriye imyitozo. Ngo ariko kuri nushake unahere kuri kiriya gikorwa cyo kujya gufata mu mugongo Mborenga na famiye kugira ngo tubijyanirane. Mwabonye ko ekipe yose yagiyeyo yabonye amajwi reka tubanze nakubeshye nari nkumbuye Amavubi, nari nkumbuye ikipe y'igihugu. Ndashima Imana ariko nongeye kuyagarukamo. Turi kubaho neza muri rusange, haba imyitozo. Urabona ko umutozo ari umutozo utanga imyitozo myiza, umutoza nyine internationali. Ubwo no muri rusange n'ubuzima busanzwe hanze y'ikibuga nta kibazo. Ni equipe nationale nyine. Ibintu byinshi byarahindutse nubwo ngo navuga yuko hahindutse ibintu byinshi muri rusange, haba uko twari tubayeho, uko twari tumeze. Imyitozo nyine n'umutozi yagiye n'imyitozo y'undi nayo irahinduka, gusa yose biri hejuru nyine. Nta kintu nabasaba usibye kuza gushyigikira nyine. Iyo ikipe iri gukina ni nk'aho n'abari bari gukina nyine. Iyo batatse mu Rwanda ruba rwatatse. Ndabasaba rero kuza bagafasha nyine, bakadufasha muri rusange. Nkeka yuko tuzabaho ibyishimo kabisa. Okay, nakoze ni iby'agaciro
iby'agaciro guhamagarwa n'ikipe nasiyonari byaranshimishije cyane. Ni ibintu buri mukinnyi wese akora aharanira ko yakwisanga mu ikipe nasiyonari. Ni iby'agaciro byaranshimishije cyane. Groupe nayisanze bameze neza, banyakiriye neza, ni bakuru banyu usanga ari abantu bagiye bazi barumuna babo, ntango bakubona nk'umuntu mushyashya ubundi uba usanga ukina umupira bagukurikirana. Banyakiriye neza. Itandukaniro rirahari cyane. Ikipe nasiyonari ni ikipe nyine y'igihugu, harimo diferanse cyane kubera aba ari ikipe y'igihugu, diferanse irimo nini cyane. Icyantunze ni uko biragoye nyine iyo uba umukinnyi wamagaye bwa mbere muri nasiyonari, ntabwo habura ibintu bigutonda, ubuzima ikipe nasiyonari bibayemo, ariko gake gake ugenda wisangamo nta kibazo. Match tuyiteguye neza, kurikije imyitozo imeze neza, abakinnyi bameze neza, turi gukora cyane, twiteguye gutsinda. Ni intsinzi niyo abanyarwanda bakeneye, kandi ikindi nasaba abanyarwanda nuko baza ari benshi bagashyigikira ikipe yabo y'igihugu, intsinzi izaboneka. Muri rusange ni ibintu byanshimishije. Umukinnyi uwo ari we wese aba yifuza kuba yahagarara igihugu cye mu marushanwa internationali, so kugaruka muri ekipe y'igihugu ni ibintu nakiriye neza. Muri rusange ubuzima bumeze neza, shampiyona iri competitive, life iri easy, ubuzima ni bwiza muri Iraq. So muri rusange nta bintu byinshi byahindutse, ariko urabona ko groupe ihari ubu ngubu. Ubwo nagendaga benshi nibo bagihari, ariko hari abagiye biyongeramo, ariko hari ikintu kiza baremye ndi kubona basigaye ubona ari umuryango, ni famille. Groupe isigaye ari famille, nicyo kintu mbona cyahindutse muri groupe. Ku cyerekeye kunyakira, banyakiriye neza kuko n'abantu twari tumenyeranye, abakinnyi benshi twagiye dukenera mu makipe atandukanye, muri ekipe y'igihugu, mu maklebe, so banyakiriye neza. So niyo mpamvu umutoza yamamagaye kugira ngo mufatanye na bagenzi banjye, niduhuriza hamwe nk'uko nabikubwiye ko groupe nsigaye mbona ikorera hamwe. Nkeka ko buri muntu azagenda atanga umusaruro ku giti cye, nitubihuza nka groupe hari byinshi dushobora kugeraho muri izi match ebyiri.